Bula. Gue minuni mereka yang untuk teletak na orang ng Bula FM namun 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambula bina kase Kongo na balela kanino andai tukutuku ena bongi indai. Sarau ni bandita kana FBC News ni avola indon na ivola na pristede ni Sedelpa kabaka ukibuana speaker ni parlimente na buku ni kerkere mengravital indoro bindingi taki kina itutu ni liuliu ni to ni veisanga. Kota na ivola ni senga ni marutaki na bindingi taki tumanda e borokatalenga na batutu maina songo merendobata na leo ni Sedelpa na parlimente ni liuliu Williame ngavoka. Ya tini kaba eranga indingi taki ratu na ingama lalambalabu kasai liuliu tiko ni toni veisanga ena ngonongo. Sabandi takatalenga o William ngavoka na iliuliu ni Sedelpa ni kila na kiana mbiubata na ibola ongori. Waritaki kibuana kibe mitieli bula nauda na leo ni toni veisanga ni okoe endua kandau vibuaka nduindu itaki. Ngoe salamuritinga na nona tudhake na parlimente na singamuniti kasangata na prime minister na soni tukutuku kabaritaka. Ena mbosi lao ni kuwa kana buni lawa ya Said Kayum ni ombula nauda endua kabatoka hira na wekanda na India ni Ratiaboro. Ena ruana singa sauti talanga ya kaiki na ombula nauda ni ndondonu me kibuana buni lawa ke hira na laulawa mera kautalebi na alo ni Tiaboro katiko veira. Ebosa koko sara na kabini kuwa ya Said Kayum na buni lawa ni nondapanua. Ena nondato saba politiki takatiko na leo ni Tony Veisanga na beita kabi ni COVID-19. Wartako ni kono wikula maina Tony Veisanga ni saboli takna matani tu esona ngada rututu kena kabande tako Said Kayum ni senga nindina. Ngai mai wartaka talo na wikula ena loma ni mbosilawa ni sa lutu tinga na rawa kabo ilabu ni matani tu kasenga nindua na kena ipawandi nandina. Ya bande tako Said Kayum ni setau kena tinga na matani tu rutu ni tolu sanga bulu kathiwa na pasende na share ena tambana ni Fiji Ports. Kina itukutuk ningito sa nana magisartinga na loka tumanda ni Flying Fijian sa Simon Ray Walui kina vingito na pakitabikina na timi. Etukuna ni marutaka na norotunganga na timi ni viti kibe Georgia ena mua ni madhawa. Tukuna ni ongoe varita kibinaka ena buku ni nana maki kina sota ki New Zealand ki Islandi ena emba kivou. Maidabikir na ibaleleka ni nonda itukutuku na kia na ikuri rauni ni narungwada na Bula FM kina Radio Fiji 1 ni vadhingu binaka. Donc toka leo na vishare swa na Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.